Bugün birinci Халыкара Татар Мәдәният Үзәкләренең онлайн фестиваленә аңлавыгызча без нәтиҗә ясыйбыз. Гала концертыбыз кебек, менә милли моңнарыбызны да яңгыратып барабыз. Хәзер номинациябыз уку йортларында татар музейларына, татар мәдәнияте үзәкләренең эшчәнлеге буенча әзерләнгән видеоязмаларны күзәтүне карап узыйк. Сюжет. Уку йортларында татар музейларының, татар мәдәнияте үзәкләренең эшчәнлеге турындагы номинациягә килгән видеоязмалар. Татарстан Бөгелмә районының Батыр балалар бакчасына мирас исемендә кече музей оештырылган. Милли мирасын җыярга ата-аналар да ярдәм иткән. Экспонатлар арасында узган гасырларда кулланышта булган ел өрләү җайланмасы һәм башка милли хәзинәләр саклана. Балалар бакчасы мөдире Әлфирә Галәветдинова җиткерүенчә, бүгенге көндә биредә 138 бала тәрбияләнә. Сез әлеге кадрда тәрбияче Миләүшә Садыйкованың балаларга татар халкының телен, гореф-гадәтен, һөнәр үзләштерү серләрен өйрәтүен күрәсез. Сюжетның музыкаль бизәлешен Әлфия Шакирова эшләгән. Татарстанның Минзәлә районы Түбән Юшада авылы клубы мөдире Наталья Щипкасова әбиеннән калган милли киемен киенеп, Азамасовлар гаиләсендә тупланган экспонатлар белән таныштыра. Биредәге һәр экспонатның үзенең тарихы бар. Әйтик, әлеге гармунны Түбән Новгородтан кайтарганнар. Сахалиндагы туган тел укыту мәдәни үзәге эшчәнлеге тәфсилләп сөйләнелә. Быел алар Мәскәүдә узган онлайн сабан туйда катнашкан. Үзәк җитәкчесе Зәкия Валитова яшьләрнең чараларда әзерлек эшләрен алып баруын сөйли. Ашу остасы Роза ханым Вахитова бәйрәм өчен махсус чәкчәк пешергән. Чараларны төрле милләт вәкилләре белән берлектә оештырулары җиткерелә. Кыргызстанның Бишкек шәһәрендә Каюм Насри институтының Бишкек үзәге бар. Җитәкчесе Нурия Шәрәфетдинова, 16 яшьлек Зөлфия Таранова үзәктә әдәби-мәдәни чараларның узуы белән таныштыра. Татарча диктант язуда 8 яшьтән 86 яшькәчә булган татарлар катнашуын җиткерә. Курчак театрында оештырылган онлайн очрашуларда актив катнашуларын әйтәләр. Үзәктә Сабина Шуганова, Зөлфия Таранова татар телен өйрәнү курсларында актив катнаша. Кәмина Алиева исә Казанда узачак татар теле олимпиадаларында катнашырга теләге барлыгын җиткерә. Новокузнецк шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гөлсинә Гайнетдинова җиткерүенчә, биредә татар халкының тарихы, гореф-гадәте, тормыш-көнкүрешен чагылдырган музей эшли. Экспонатлар Татарстанның Саба, Теләче районыннан китерелгән. Барысын да кадерләп саклыйлар. Биредә татар теле дәресләре дә оештырылган. Әлки районы Нәбидәүли исемендәге Базарлы Мата гимназиясендә язучы Нәбидәүли музей эшли. Һәр экспонатның үз тарихы. Аларны Нәбидәүли кызлары Найла һәм Гөлфия Дәүләшиновалар бүләк иткән. Нәби аганың китаплары үз куллары белән эшләнгән картиналарда урын алган. Гимназия директоры Фәридә Яруллина фикеренчә, музей укучыларны тәрбияләүдә әйтеп бетергесез роль уйный. Гарәп әмирлекләрендә гомер итүче танылган Шәңгәрәевләр гаиләсе үз рестораннары, җирлекләрендә музей булдырган. Биредә төрле илләрдән килгән экспонатлар тупланган. Казаннан килгән бүләкләрне аеруча кадерләп саклыйлар. Таллинда яшәүче татар телендә радиоташпалар алып баручы Фәүзия Хадиуллина Эстониядә яшәүче татарлар тормышы турында җиткерә. Балык Бистәсе районы Бердебәге авылында яшәүче Евдокия Толстова кайнанасы нигезендә музей оештырган. Экспонатларның тарихи яктан әһәмиятен аңлата. Кыргызстанның Карагол шәһәрендә яшәүчеләр татар халкы белән горурланып яшәүләрен җиткерә. Иң зур татар авылларының берсе булган Самар өлкәсе Гали авылыннан музей җитәкчесе Гөлшәчәк Исхакова белән хезмәт ветераны Кәүсәр Шәйхетдинова милли хәзинәләре белән таныштыра. Төркиянең Иске шәһәрдә гомер итүче татарлар мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы турында сөйли. Томскидагы татар мәдәният үзәге җитәкчесе Шамил Халитов музей комплексы һәм үзәкләрнең эшчәнлеге белән таныштыра. Әлеге номинация буенча жюри әгъзалары танылган галимә, Газиз Хакый исемендәге премия лауреаты Лена Гайнанова, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина, танылган сәүдәгәр Апанаевлар мәсәленнән, телевидениедә озак еллар режиссер булып эшләгән җәмәгать эшлеклесе Илза Апанаева җентекләп видеоязмаларны карады, фикер алышты. Фестивальдә катнашучыларның белемнәрен, эш гамәлләрен тәҗрибә буларак кулланырга мөмкин дигән фикергә килделәр.
bik diren üstelikli yazmalar var ikenin gördük, bik tırışıp işli tırgan uyuşmalar var ikenin bildik. Şunысы bik şatlandıra, diren fikirler bilen matur muzeylar uyuşturup, Tatar milletinin maturluğun başka halklarga körsötüp yaşav, bigirek de çit yerlerde Tataristan'dan kite bargan sayın, Tatar tilinin maturluğun saklap, Tatar tilinin kirekligin onlap, tuğan tilimizde kamil sileşüçü milletteşlerimiz barına siyinip oturduk. Kooperativ institutunun bu işlemligi arkasında dep aytayım. Bütün yerlerde Tatar uşakları kabıngan eken. Tatarstan boyunca gana tugul, şit respublikalarda, şulay şit illerden de kızıksınıp materiallar jibergenler. Min mesela Türkiye'nin İzmir şehrinde şu kadar zor işkenlik alıp baralar eken Tatar dili boyunca, Tatar medeniyeti boyunca bilgili bulgan şanında onlar eğitip gittiler. Onda söylегенде Gayaz İshaki Türkiye'de yaşaganda İzmir şehrine barıp hem şunda yakınlarında tuktalıp bir yakın ipteşi bilen Tatar ağıllarına barıp yergen. Mine şu İshaki barıp yergen Tatar ağılından mında görünüşler gördük. Nerseler işliler. Bik matur edip Tatar dilinde söylüyor bala, yaş kız, 16 yaşlık. Hem bik köngüllü buldu şuna işittim. İshaki onda biraz köngülsüzlenip kaytar. Çünkü ağır turmuş Tatarlardan dep hem şulay da tırışalar, dininde, tilinde saklarga tırışalar dep kaytar. Mene hazır biz kurabız şirik asırdan artık vakit ötken, eğilme. Tatarlar barbar, Tatarların saklap, medeniyetini saklap, dilini saklap, yaşayıp yatalar eken. Mene bu bir matur görünüş. Başka şit illerde de mesela Garap ilinde, Garapistan'da şulay yok Tatar özlegi hem zor muzey, eksponatlar, Tatar alarga, anda yaşayan Tatarlar işinde, Garaplar işinde Kazan'dan, Tataristan'dan alıp gelgen eksponatlar, yani Tatarını bütün yerde tanıtı. Men çok halinde. Çünkü hamısı şunday tırışıp, şunday babaların hürmet edip, Tataristan'ı yaratıp, şın köngülde unikal icadi iş bizge takdim ettiler. Uyuşturuşçularga bek zor rahmet. Tağım bir takdimim var benim Yaşar'ga. Bilesizmi? Sizin aradağı, sizde tanışarınız mı, kendi yaştaki kişiler mi, abililerinizge mi, enilerinizge mi, sizin karışın yerden misiniz? Şunday tapşırılarını internette kararga teknik yanından yerden ediniz. Şimdi hazır internet platformalar bir katı moduga kirip gitti. Mine ilken yaştaki kişiler şunday matur videolar, şın köngülden işlengen edirlerini karasalar, aların yaşaysileri kile, merhametçisi kile, merhametlikçisi kile, seni bilgen kişilerge. Devam ederiz. Hazır oku yıllarında Tatar muzeylarının, Tatar medeniyeti özeklerinin işçenliği nominatsiya boyunca jinguvchilarini e'lon etamiz. Birinchi o'rin Qirg'iziston Qayum Nasriy institutining Bishkek o'zagina berilgan yetakchisi Nuriya Sharafiddinova, shulay Sabina Shug'anova, Karina Aliyeva, Zulfiya Taranova jibergan video yozmalarga topshirilgan. Biz endi aytganimizcha milliy bezaklar bilan bezalgan shaylik bo'lak etamiz. Ikkinchi o'rin Turkiyaning eski shaharida yashovchi tatarlarning madaniyati ham yordamlashuv uyushmasidan Oygul Zara Kadirova videoyozmasidan topshirilgan. Ikkinchi o'rin
Tomskidagi Tatar madaniyati muzeyining yetakchisi Shamil Xalitovga berilgan ta'sirning 100 yilligi o'ng'ayidan nashr etilgan kitoblar bilan bo'laklana. Ular mana maxsus ta'sirning 100 yilligi o'ng'ayidan bosmalar nashr etildi. Ularni biz ularga topshiramiz. Shular hozir endi olg'a taба borib 3-chi o'rin Tataristonning Alki rayoni Nabilavli ismidagi Bozorli Maqtaq gimnaziyasini Liliya Aqliulina bilan Alfiya Shag'aliyeva jibergan video yozmasini topshirdilar. Shular 3-chi o'rin Boliq Pissasi rayoni Birdidak avlidan Yevdokiya Tolstoyga topshirildi. Siz endi agarda e'tibor bersangiz sujetdan u naqra qaynonasi negizida muzey uyushtirgan. Şulayıp qiziqsindiruv bo'laklari bugilmadan 2-chi bolalar bog'chasi mudiri Alfiya G'alavuddinova ham Alfiya Shakirova bo'laklari biz ularga aytganimizcha milliy bezaklar bilan yasalgan minbar topshiramiz. Biz endi olg'a taба boramiz. Hozir Tatar xalqining milliy yoshlari ham qo'noqlarni qabul etuv kulturasi nominatsiya bo'yicha hozirlangan sujetni qaraymiz. Tatar halkının milli yaşları hem konaklarını kabul ettiği kulturasının nominasyasına kirgen video yazmalar. Balık Pissasi rayına Birdidak avlidan İskender Şirhatov iş pişmak pişiruv sirlerini ürete, vaktinde hünerlerini özleştirge gerektiğini ciddire. Tukmara rayonu Vahid avlidan Raniya Hüseyinova buray belişin pişiruv gayesi bilen birge besiptan avuz eti kurunuşlu kulturası varlığını da anlatırga yoramağanlığını kürseder. Novokuzminskidagi Tatar Milliy madaniy muxtariyati yetakchisi Gulsina G'ayniddinova yetakchiligidagi Tatar xotin qizlari Dudadiga shep-shep to'qmash pishir sirlari bilan o'rtoqlashadi. G'arb amirliklarida g'aylasi bilan ko'mir ichishi Shkuar, Tatar boshqirt yoshlar shurasi a'zosi Jalil Shangarayev qush til pishiriq usullarini ko'rsatilgan bo'lgan. Onun fikrincha Tatar xalqi ilklikdan milliy oshlar hozirlashga ayricha e'tibor bergan. Hammani qaysi elda yashashga qaramasdan tupmishesh misaqlarga tenashidi. Minzalar rayoni Yushodi avlidan Nataliya Shipkasova Ukka bovuridan pishirilgan retseptlarlari bilan o'rtoqlashadi. 19-asrda Tataristondan Turkiyaga ko'chib kelgan Gursu avli xalqi o'zlari yaratib o'tirgan milliy retseptlarimiz tarxana oshi, vaq balish, fazli belishi pishiriq usullarini ko'rsatadi. Tataristonni sog'inib ayta turgan shig'iriy yo'llari da bor. Sog'inam, oq idimning or yog'inda oqqish bo'lib qozinam. Sagat, oy, kunlar, yillar bo'yi shu qadrli sog'inam. Moskvaning Musajjal ismli maktab o'qituvchisi Litiya Davlatova Iqbal shig'irchisi Xanti-Mansi avtonom okrugi Uray shaharidan Raysiya Shirhatova qo'noqlarni qabul etib ko'rinishini ko'rsatishga tirishgan. Boltash rayoni Nurma avlidan Gulkaniya Mahmudova Tatar xalqining yaratgan rizig'i Dubadiyani yesh hozirlovini yetkazadi. Qorado'g'on avli xalqining osh ustalida qiymoq pishgan bo'lar. Tatar xalqi milliy yoshlarga ham qo'noqlarni qabul etib kulturasini ayricha e'tibor etgan. Festivalda qatnashuvchilar ularni tupmishashni yetkazishga tirishgan. Birinchi xalqaro Tatar madaniyati o'zaklarining festivalini davom etamiz. Bu nominatsiya bo'yicha juri bilan tanishtirib ketgan Qozon kooperativ madrasa mudiri o'rinbosari Alisa Abdurahmon, Tatariston bosh ustasi Yunus Zuhriya Kamalova, UNESCO'ning Dunyo madaniyati instituti boshqarma direktori, Qozon Innovatsion universiteti dotsenti Aygul Muhammadiyeva, osh suv ustasi Qozon kooperativ institutining kulinariya bo'yicha laboratoriya yetakchisi Xalisa Karimova.
Hazır biz sözünü Arsu ustası Halise Kerimova'ya veririz. Min onu gördüm. Rahmet ederiz sizge Halise Hanım. Esenmisiz kadrli milletteşlerimiz. Şahsen men özüme barlık videoroliklarda aşadım. Sizin har qaysıgızning tırışıp, chin ko'ngil bilan pishira bilügiz ko'rinib turam. Men sizga bizning tatar oshlari, tatar xalq traditsiyalarini shulay qo'plovgiz, yaratuvigiz uchun, konkursda qatnashuvigiz uchun bek zo'r rahmatimni aytaman. Sizdan endi biz yana videoroliklar kutib qolamiz. Bek zo'r rahmat. Mana endi biz Arsu ustası degach, Tatar halkının şu kadar aşsu ustası dünya meydanlarına tanıtkan bizning Yunus Ahmedcanımız var. Hemen şakirti, benim de aytdim, o jüride işledi. Zıhra Hanım Kamalova, min onu Zıhra Hanım'la kurayım. Zıhra Hanım iştesmi? Zıhra Hanım iştesmi bizne? Zıhra Hanım, siz sizge iştesmi? Zıhra Hanım, siz bizi iştesmi? Burasının teknik sebepleri arkasında münevzanın yüzün kurarız, ama lakin işletmeyiz. Zıhra Hanım, o bizning bek tanılgan, Tatarstan'ın at kazanan aşçı ustası, sizning barlık video yazmalarınızı qarab çıktı. İştesmi bizi? Zıhra Hanım, Alğa taba baramiz, belki insan o'zining mikrofonini tutashtıra alır, biz ama söz sonra veririz. Hazır biz alğa taba ketamiz, hazır Tatar halkının milli yaşları hem qonaqlarini qabul etib kulturasi nominatsiya bo'yicha jenguvchilarini e'lon etamiz. Birinchi o'rin Turkiyaning Girsu ovuluna G'aliya Sayfiddinovaga topshiriladi. Biz ana milli aytganimizcha milli bezakli shayni bilan ketamiz. Şulayıp ikinci o'rin Tataristonning Ko'kmaro rayoni Vohid ovuluna Raniya Husayinovaga topshirilgan. Mana shulayıp biz ana mana Yunus Ahmedjanovning shakirti deb aytdik. Tataristonning ot qozongan aşçı ustası Zıhra Kamalova, Zıhra Mansurovna imzolagan Tatar xalq oshxori kitobini topshiramiz. Ularni imzoladi, ham sizga biz uni bo'lak etib berishakmiz. Üçüncü o'rin Novokuznetskiy Tatar Milliy muxtariyatining yetakchisi Gulsina G'ayniddinovaga topshirilgan. Shulayıp biz endi aytganimizcha tag'in uchinchi o'rin tag'in bir var. Üçüncü o'rin Tataristonning Boliq Vestesi rayoni Berdirak ovulundan İskender Shigapov bo'lakani. Biz ularga shulayıp milli bezakli patnos, ya'ni mana qonaqlar qabul etganda qabul eta turgan taxtani bo'lak etamiz. U milli bezakli shu qadar maqbul.